India Ming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Maksudnya Cibun bahagian di kesengi kepada kesan tering ke expert committee jong ke reservation policy jong ke jalan Megalia kalau kuat kini ke public hearing berkila ai kini ke invitation syaka bangan dari Banwan mentaksi kepada kesan tering. Tinggal ayo ban ya syong bat kitu ki members leni kita kuat jong ke expert committee bat ngalong ngasutan Cibun namar bangin ayo ban ai jemput kum kiri pai ba. Ki katu kat ni tili ki points ki bangala ai syaka expert committee ha kabaide bagani ke reservation policy kadai ke point number 1 kadai baik ke reservation kadai ban long applicable lani kadai ban yai lang omdei tang ha ka kom thep jam henry kadai ban long ru ha ka academics lani kaliang tuli puthi nomor ba ka artikel khatsan san jo constitution jong keri India ru ke keren ya ke reservation omdei tang ya ki ha ka kom ban thep jam henry ru naga benta ban yo rum hapok ki educational qualification hapok ki educational institution nomor kat kum ke artikel khatsan sau san ban riu ka kren yaki kam ki ba dei ban thep na ko pata ki SC ST hapok ka shetri chongka reservation policy te kani ke de way te ka point ka ba ar pede ba kani ka reservation policy kam dei ban long syaba palat bahkan exceed ya kataka 50% dan dia kataka 10% ke balabu ha dah kani ka constitution jong kari India tinang ta pede kani ka reservation policy ru kani ban pek ba ka jingthum kam thum jam based on reservation ba kam dei ban kata ai kataka efficiency of labor nomor ba lada ka kata ai ke efficiency of labor ka bomot ba mental lada ni thep kam yuno tang na kadau jong ke reservation policy begidon ya ka kabumut ba ka kata ya kataka ya ka jingtri kam kebabiang bat kebaya nanti nang ta susu akini ka way pade ka point ka bangala ai kat kum kedi ka ba ngisi ong mo bis nomor bun mentaki bala demand ni kedi ka population ya kedi ka reservation policy bakan long based on population proportion henry habang ipek ba kani ka population proportion kanomla dalilay banlong nomor ba ka population ngitip ba barbor kamju long constant lani kamju long baik ke ba balance man ka por henry teng ka here teng ka kiu diladangi base kita ka reservation based on population proportion kabumut bas mat ka sansnem ngidei ban revise ini ka population proportion lani sansnem lani spusnem henry kata ka kanom la banlong namar ba sisin mikila frame ni ka policy kabumut ba kumba kalong menta nadu usnem khat kandai spa nyu puar hadu menta san pusnem tam kane dilada base ya ka population proportion pada kamut kene kamla bandong da lili ru em namar ba kumpa ke judgment jong Indra Soni ke judgment ru ke keren ya kata tu prime minister jong keri India ru keren ya lor kata ba amla ban base ya ka population proportion suggestion tiga ba katu hi ki ba ngila deb ai man swa ba ya ka reservation ha ka jala ka jongi dai ban pen mai no ba dai ban pen mai ka kum ka population structure ka jala ka don nabar ba pinapuli ya ka reservation policy 1972 ko ong ba hang tu ka krenchai ha ka paragraph 1 ko ong ba in terms of their population kata representation in services henry pinapet pada ya ka job reservation policy itu ka ratio of reservation ka claim pensong long rim ya ka halo kata ka population ka baki kasi idon sub 1% igaru berantang lai puar persen ki ailang sub 4% te but ya ki order ST SC hangtu baka population ka berit bah ya ai hadu 1% te hangtu kelab ba kani ka 1972 hi kamlong logical kamlong scientific ka rukom snai kani ka policy kena kata habak ngesnai kan untuk policy kada run hi ka scientific basis dan ka logical basis itu ka tingi ong ba idei ban ya baik ka population structure ka ba lakran sai ru hakan ka priam hakan ka paragraph 1 jong ka 1972 job reservation policy dai ka ba ni ban ni kalong ba ni dei ban sim hi 1971 as besia SNEM ko bagian dia segitu reservation policy na marka dai ka SNEM ru ka ba log bangdang siro ya ke jala
but ka reflect sisa ya ka jingdon drill to ke jala ka jungi ha ka por namar hadin pinashim ya ki census ki hadin kidon ki pat ki factor ki ba la ban kata ya ka population de kata ka way ka long birth rate ka way ba de ka migration de hak ni ka long ba ni kumna ka party ni snow ba ni ban sim hi 1971 but reflect with ya ka status of population cho ka jala ka jungi por ba yo ya ka jala de kata ka de ka bang ya keren ya ka expert committee halol ka ching don ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong ba ya ka conservation policy day ban tis na ka population de ka bang akwa ban ong ni ka bang ya kren ni ka expert committee ka long ba dadang im sim ya ka population ngin sim ko nabar ba ki 1950s por bi wan ra ya ka conservation policy ka all in the level hang tu philap ba ka conservation policy ki ST category ka dai 5% kat ba ki SC ka dai 12.5% de hang tu philap ba kam reflect ya ka population namar balai ka sarkar India hang tu ka poru ka claim ka khat ai ka tum ka exact population namar ba hang tu ka por ka dang don ka revision ya ki list of the STs and SCs de how 1960 ada ha ba ka tu ka process kala kamlong stable de how 1961 ka don ka population ka census India jungi bat ka kum ka 1961 census kalap ki SC ki don India ku ba 100% di nata kata ha 9 hadid adul ami ka census ka reservation ya ki SC nu ka ki na ka 12.5 jaka 15% di ki ST nu namar ba ka population hang tu kala ki jungi ST ki na ka 5% Saka 7.5% kat tungka population. Dia berdong ba, hindi ben bias na ka population ya ka reservation tin ya bias na ya bias na ka cipok sendiri. Kata kan orang kita beri ba ka population kam dai ban don ka kam ka criteria for conservation policy ti ngamla basung thu ya ka komperkhat juga. Namar ba habe ni sila ikum ki policy ka population kalong kabaran kamba. Dia nak kata pada penlap aktif ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation penepet han dia jogi ya ka SC with ST ya da ka proportional representation ka bang ada kero hindi ka tu ka adequate reservation adequacy itu kisi mena konteks ka OBC lada kidon de gibong balada ni si ya keren di conservation policy ni dei ban bis na ka level of backwardness yong ba ki don ki ka tu ka ni ki kin hun jai ben ri bi tham long sa di man ya ki wei pat at ka da ki ban tham lo bun ka reservation tham he ka reservation ya ko ba do hang ni ka long ba nyim la ban len an ya ki OBC an dia ka Henry pelap ba ni walang isa din ba kraru kambu di OBC nyim la ban yo la dai ka government jog India ru kamla hi ban ai gi kita ka conservation policy ka kham he ban ki OBC namar ba dai ga ST population ka khamret dia na takara hang ni pelap ba ban ong ba kita ki ba kham sa din ki ban kham yo bun yang ya ki khasi ba ki kham ki kam don nong rim AA ruem nakta ba dai kidan di ba ong garu hills ka kham sa din ban ya ka khanisha khasi giant hills ki sim ni literacy rate ki sim ni ki hang tu pelap ba kan ong ki ka long kam don kono ka scientific study ka balale ha ka jela ka jongi ban compare ya ka way ka jai ben rieng bat ka way pat halor kan ka development bat ka backwardness kisim ya ka district kamot hang ni ka geographical backwardness apa pikiran pada geographical backwardness hinne kubno ya ka giant hills ka district ka basadin tam na baro ki district ha ka jela ka jongi tinggal lek kumno ini reservation kumno ya ka giant hills hi but habang ong pada khasi hills ka khamkiu om dei bashong tong khasi hills shong ki garu shong ki iwi ki jai bentriu tian ta ta open compare ya ka geographical development ban forcefully link bat kata ka development lack of development backwardness jong a particular community kamlong scientific hey
ya tangi ong ba kum kini ka argument kam don nong rimpat subo minta what will that don ka ta ka scientific study ka empirical study ka bar ong ba ka we ke jai ben re ka kam duna ka level of development banyak ka we pat ka jai ben re at best kini kala ban lam saka classification ka sub classification ha ka job reservation policy Henry ha ka jela ka jogi nila don lepa ya ka sub classification na tahu lah ni don bakal aku kata ka study lah tangila bakal ban establish ru kam don consequences ru em kam don ka kam la ban wan rai ka ko jing kala bat ka we ka ba hang ni ka ong ti bede la tangi sadien ka nuk aluru nyem la ban yo ya ka reservation ka ba kham tam ban ya ka jing bun priu ka jo kata ka phim julap kun kata ka reservation hari India jongi hakanu ka jelaru te bat ka ka bang ki ya terus kata kalong ba ki David Van Beers naka mereka population structure ke mereka scientific basis ka reservation policy kita ki argument baru kai bagi wan ra kilo yang kita assumptive arguments kita shu mundur. Satu pijakan yang pernah bahagi. Hot jangka expert committee atau bagi berkar reservation policy. Dia nak kalian tunjungi layawan mikmat kemudian di nong yalam jangka parti lalu di MLA Badan Burong Mbak Renek, Mbak Meryl Bond, nanti ngilan segini party leaders. Dia nasyukwa benong tak kena kowe. Hak bagi berkenika reservation policy. Ketika isu keberaktik hanya kejimut kejimut kan jumpa pada macam senang mentala pun tilik senyum. But ladon tu kejing dawa nak kalian jumpa political parties nak kalian desain halang nak kalian jumpa berfair. But what nak review simet tu? Mengidon kam di review. Ya ketika reservation policy teman bah kadang kejing sekolah bakla nak kalian jong bangun malang yang jumpa pada. Kemencim senam hadirin bah nak kalian juga sarkar kafat yang jengelang jengki political parties baru manpan ya ke cing ajimut nak kalian jengki ke bede ke roster system ke reservation policy dan nak kalian jengki nilai syong kerke nilai syong adu kumak khatsau tadi di meeting nak kalian juga parti jengki kebang ya senok lang berkini legal experts berki academicians berki orang pakal jong cerna Mat hadian menilai syong nilai wanra ya kini ki observation mo ya ki jimpen semua nak kalian kami hakabai dai ba roster system ba reservation policy di menjim senam hi hadian ba nak kalian jong chairperson jong tu committee ila khot ya kita ki seng mo ban ai ya kita ki jing ai jingmut di nak kalian ke jongi haka khat sau tarik jong menai Julai arajar arpulai ila sambin ya kani kejing ajengmut nak kalian jongi akabe di bakal roster system but partly kimat akabe di bakal reservation policy di kata ngil ada ai na system but men kani pada hadian ba kawan kani ke expert committee digini gicu ki observations bagi ai menjip senam nama nadu menjip senam tempat dan ba ai ngatrai ba ai di tang dalam bagi parti DP tinggal sampai biang ya kani ki jo ki observations nak kalian tungi ban mentah kesengi ngelayo penyekian marhmat bat ki members jong kani ke expert committee bat ke ba skotanan ke lomba alor ki jing ai jing mut nak kalian tungi ni lapan semua ba ya si nak kalian jong ke expert committee ro kadi ban simkia alor kita ki jing ai jing mut nak kalian tungi tamangi lapan pau syai kedar ha ngadu basnang abangi frame dan bagi talk ya kita bagi suggestions bagi observations ni omba ka reservation policy hi kadai nak benta kejing mentoi jong kini pada riulum jong ni boh ki ban ni don ki khasi ki jaintia ki garo bagi yo adu berapa persen pat kadai kejing start jong ki nong elam ki jongi nadu itu ki por ki bala lek no usnam ka kenai spa nyu ku armo ban ayah kapha kan dihukum. Di hadirin pada kami ki jing skong tu bakala si ke perception ke muni ong nak yang dapat pak ni nak yang dapat parti ni kuat bakal di bandar kita review kadang ba
upat baru undio ya kejing syai ke batikna apa beda dengan reservation policy ndai ban event dan nyoben yanu yanoru namar ngimwa ban discriminate yanu yanoru mo midon di judge undio angi khasi jantia garu mo ngimwa ban discriminate but ni kwa ba lada kan ni expert committee ru la syai hadin ba ayo ya kejing ajing mut aki kenhun ba per kan wanra da kata ka formula ka babiang kan banyak pun lang baro klaim da create ya kata ka conflict dan ka friction dan ka jingnya semua tu jingbom ya sutu jingmut apa yang kini ki kenhon hopiar beton ka kini ka jelah jungi dekat ke bang ila hi nak liang jungi ban persyang ban ai kita ki jing ai jingmut ila persyang kat bang ila bat syukwa ban penkenmau ya pi ba husnam al-hajar al-qur adien baka high court kala ai ka direction ka bidi roster system yang syukwa bandong ni ba ni nak yang jaga parti ngila ai jingmut baya ka roster system nomor ba ibon ki kendrum kendram ka bidi bat kani ka reservation policy nomor ka long ling lang kani bagi padon kata ka roster register idon kam ban implement ya kani ka roster system prospectively lalu bagi pemi ya ketuka ya pemi yang tu order mo anaja tulai mo di kata ketika jingkwa nak kalian jungi bagi lapan slow bagi mendai ban aidin bagi dai ban ya chakmat kan di hakabai dai pat bat kan ke reservation policy kita katu kan ni telikimat bagi labu nak kalian jungi di kumbala kedo nak kalian jungi ni kuwi kedun ru kiong ba ka SD population mo akan ke state jungi ke lakiu dia namar pakai ST population kalakiu tinggi kuat apa kami ke reservation policy yang kebah kebah debanyo nak kalian kasih jantia garuru kade himan kiu namar ba ladangi pet hari India bro away mo na labah ya ki ST 0.1% SC 1% OBC 0% kani kamdade kadai nak benta kini disadvantage dan ki ya inadequacy of representation mo kini ki services pat ki benta ki boker nak benta ke jing kentiu ya kini ki kenhon ki boker dia nak kalian ke jungiru ni semua katkum ke jing kiu jung population ru kini ke bahar ru tadi ban kiu langkin lamang ni getting start jong ke expert committee pada ban pet ya ke census data nak hakun terukom pada ban pihak agak baik day bat kini ki kategori boker akan ni kejelah jungi di agak baik day bat ka nomor ba kini ka reservation policy ru kadon bentah kalong ling lang kini satai mo tinggi ong agak baik day bat kini ki educational institutions agak baik day bat kajing thung ya kinonikai mo kini ka reservation policy di banlong open ni